Дел од учесниците на реалното шоу преживеа по втор пат. Вчера вечер пред Драмстор дури околу 7000 обожаватели се собраа за да ги видат хероите од Панама. Гужва е еуфорија за автограм и фотографија со својот фаворит. Дали очекувавте волку гужва, ваков народ? Pa ajde da kažem da za moje drugove jesam, ali za sebe nisam iskreno očekivala ovako nešto. Pera, ti da li očekuješ? Nisam očekivao, ja mislim da ovaj normalan narod, ovo poludeli ljudi. Mi bežimo odavde. Ozbiljno, mnogo mi je žao što deci ovoj koja su tu nismo uspeli da damo autogram, ali stvarno, sticajem okolnosti, odjedan put su pohrlili svi Bugi, Maja, Boba, Vanja, i tako i Vanja jedva živu glavu izvukla, kamoli ja, koji sam najslabiji od svih i najnežniji. Možda nežniji od Maje. Bugi, kaži što se sluči во гужвата, кој настрада највеќе? Pa ne znam, nismo mogli da vidimo jedni drugi. Ja stvarno nisam vidio brdo papira ispred očiju, nisam vidio šta se dešava. Mislim, meni je stvarno žao što nismo izašli u susret svima. Mnogo mi je krivo, loše se osjećam zbog toga, ali nadam se da ćemo nekako na drugi način da se odužimo. Maja, kaži mi ti kako si? Ma ja sam odlično, mislim, malo sam ogušila, ali baš mi je žao, mislim, svima nam je žao što nismo mogli da izađemo svima u susret, da podelimo autograme, jer vidim da nas baš vole ovde, da smo poznati, a mi to nismo očekivali. I onda kada smo ušli, jednostavno nas je masa ponela, tako da su morali da nas sakriju ovde, mislim, meni baš žao. Vanja, slušнахме колку вреска по тебе. Дали очекуваш дека ќе додат околу 2000 обожаватели? Pa iskreno ja sam iznenađena, stvarno kao i svi. Ovim, znači pozitivno, naravno. Pa evo, ja sam malo u šoku, iskreno, jedva sam se izvukla zajedno sa njima, jel, pošto ih pratim sve vreme. Očekivali smo da će doći, ne znam, određeni broj ljudi, ali stvarno ovoliki broj nismo. I mogu da ponovim samo što su i oni rekli da mi je jako žao što prosto nismo mogli svima da izađemo u susret i da omogućimo da pomalo, barem razgovaraju sa njima, dobiju autogram, ali eto, nadamo se da će uskoro opet biti neka prilika slična, pa da ćemo i malo bolje to da imamo organizovano, prosto da se malo više druže sa svojim fanovima. Tako da hvala svima i eto, žao mi je što jednostavno nismo uspeli da budemo sa vama malo duže.